Ye nyimfi and sa Jesus a crabbe to me be coach. Young qualified. Said you be can so what you say? Ain't you know, Nyame Adome China, we will talk about it. Nafi, Yahweh said, ya etia dia sedabeko ama udi ahenkan kwame ye boa. On a executive producer, they must show Yadrim Pahine, a producer, or friend me, Obuoba Ofori Amanfo Nyankopon Adome China. Ye best na ba betwa osum kese we so na yasmo my Ghana ene ne akaka ho nyina me pa cho hwa ho su ye wo hwa ho su ye na Yesu ba mu a utimi nyini chehwe montweme mu ye behwe bi dia dia wo ye ntia ye kwame asante da wo twemu mu no no so twemu mu kaka de ma to face ai enye hwe entwemu ode papa bi na ebre hey me ma wie me die o Ebusia anapa no du abapa ho sema ba ko kase botel ensama hudu ebetwaguo ewo ye prem to brekase bone enumredie mo ena ye boboso ede amamidin ede afia ampofo wa na tie ECOWAS summit bi bekoso ewo nkrampopuni mantemu ho ene ahodro nyina de beba besomo ewo ye kase bo emo na ensemfu from so bete se yesi emprekowuo atiasi mu Ghana ha na ukọ bono ho no dia ekunkum mpreko bebre ema akuafo ano edam na owura bi nso eba no apomoden sam akwadire wo asese nso yiri bekọ efom Ghana ha no agire ya esua ahonidie eno sam so bebobo ewo ya kase bo no enwe kuo bi ya to wo din young patriot of victory wonu mu dia to dwa mo kyese enkofo bebre gugu efom esresrade o se sankofo na wo mo sresrade na wo se IGP ya waba hofrei eka wo mu nyina gunwan buom esanse wonu mo ha Ghana fo adwen ehun samye ni wo metwetwe nkomo na wo mo adomu asuko akire yende nti a wo mo edisansem we abeto dwa na senior presidential advisor so enrada wa tutu ne chacha mu atutu na namomu akopiem ewo odan market odan dwomu how kesi a abeto adehia so no ono so de nanu disem akoto dwanti oru asafo manfo ne ne ahodro de tu dwa nyina ye bebobo enti kasebo mu ya na wachen waso 12 news ene 6 pm onimonyafo Alexander Kwasi akwanso konto abo ewo dan dwom ehun sem so amanebo live ebe piemu ewo kasebo no emo ebe kwa kopiem ewo achim so adro circuit court na ehun so amanebo ye de aba na ye hwa hunidie nsem ewo fase ayerebi constituency amanebo fo aye kradwa womode ho amanebo nyina ebeba abesom ye ntikase botel no ha ena medi besie me so asumidi ede afia ampofo wa medase Bibi Plaza Hotel odani mpatamu die obiase Yendi kula ye big plaza. Your service you good. Ye jini pa wo. Uta wa utim say yes.